Adom TV Badwam Jumedie no eso na fasidama endpoint homeopathic clinic ne ya make say ye cast stroke ho asemi ba no Spinters branch ne dia won mo ya admission wo ho ti say stroke pa na how dia medofo so watie free dog ho ankasa no ko ho na fa wo nipa no ma me o papa fa no ko na Spinters di won ya admission wo stroke enko aho other condition bi abowura mu endpoint enkrabata bi on be show enkran wo mo Spinters and shell signboard and as I was shell signboard Kumase krono mabo ahia wo Angel Education Complex echi Takrade Energy Estate Tema Committee 22 Tachiman Hensa esiama enzema fra 0244 867068 0244867068 endpoint homeopathic clinic the end to chronic disease. And then so yenya miya ba bna pokua ahwennie ewa ha GH Herbal for Adaroma na oja wa nemu ene eba bedi enkomo ba pa no pe mu achen na bibia boko de mo GH Herbal aha yenwe enu ahodo amo me da se na yema ahwefo nyina achen afia enu ne de ye wo golden herbal mixture ene sanso ewo boatma herbal mixture ebia wo na dwuma eye se wo hwe eye Ghana Health Service ene wo mo hihye mu a eba no yare ya ekuni papa na esanso wo oman anasa Africa malaria atridi yade eka ho na eto de bia malaria no enya nkwada enya mpanyi chese any age limit obia etumi enya malaria na esanso eye yade bako ekuni papa na ne saso na GH Herbal etenase no se da bi yade a ekuni pa na esanso de ohaw eba de na wose enya no yie na unse no ne de bebre wo ho na so se wo pe aduru a wo benum se wo di treat malaria a ebetu ase kra na enkonsa made a na eno ene golden herbal mixture na se ye ka golden herbal mixture wo se no bi so ma e malaria duru no wonu ma wi no e wo so sa kopa mojaduru ebe no mota so sa se malaria te che ne didi mu a eya na ewe moja na eno ni bi so a wonom no so tumi ma osa symptom na wo se wo sa kopa black tonic na ya ye golden herbal mixture in such a way say wonum golden herbal mixture na to malaria na se no na esan so fele emoja no it wonum golden herbal mixture enwie ensan kono moja dru da bi nti wenka wo kan wada wo next time wo ba na ye wunro no na ma display wo kan wo body golden mixture herbal ye hunu ti ye ko pharmacy na herbal shops aye nim de ye ko pe wo ba wie obi so ko akofefa din bi abata ho nti wada wo next time na on dog maka bom na mo de no na ba beda sefia enti no ye kan say no malaria no ni bi wo hono ma wonum so a ema ho keka wonum na ekọ animu ni ade na fe wo be keka ho na wo ya otetete na wotiti ho sa ya yesusua no ne ema ye no ze clock no ze wo be keka sa okay enen krompo na bibidro no a ebi mo ye no ya no de na mankofo nom no ema ho keka na so ti asese golden herbal mixture etu malaria na se kra ama wo no na esanso emma moja efili moja no we hia black tonic bia biem eno dan chen so a emma wa ho keka na obu onso obeka se o na we de ye madura na sesei obanom be manom eno ane se bia wa wadi 12 years e de ko na obenom oba penfo ennom na de o makoda no fo nso ennom na ade ba ko golden herbal mixture on se fia onu maduro no obenwu sa se onum no ba ko mienu na no wa ye okay eye dwuma ntem obi waka so oni ekode a mame fa de kansi da bi sister bra bomoden no mani nsa so ate ase na bi bi hye bia no entu ase enam se ye dwuma na eye adupanti no wo hye ase se wonum na no be hu result no wo hu be ton na wa ye se wa ye okay wa ye aka se majanom na so ye pese golden herbal mixture to malaria na se ne nkeka wo bia de je ni paduanum ne tu ase into the unya shase hu science no say wo ye okay wo na enya fine bibia de dadin a mesrew koso anom na bottle no ensa na ehunu se watu malaria na say na say ye hwe wi so a ye wo bottle herbal mixture nti golden herbal etu malaria se no na bottle herbal mixture so bi wo ma yem tim ha no pa na woni ma mecho bi wo ma se wo yinka na ano odin pa so bo no yinka wo akra won timpo say obi yinka na so wo na no ye dia na chese so nipa no constipation wo so ba no sa no a wo yinka wo so obi adwane free ba bia nipa wo ano kwa do ye ntimi nyinem
yentumi nyina enti constipation ade ba ko ha adwen wo de ye kan ne stab of yesi ayemtim ma me ka ne twi no ayemtim asem na ye kan uyemutimi tim senka me betina si ya okwohye eye ajanan bie na ye compound house na nkofo tie chire twetwen emma eye wo hawo mesew e wonso na wo fo ese kutu sanse entumi mpie ni nyina e wo nipadua nim na wo sen didigu so e ha dwene eno nti e na boatma herbal mixer e wo ho ma wo e betu ase onum wie wo yem beda ho e be shoke wo obi ho no ayemutim nti no ntumi ni brodo so nim so di brodo ni kitkiti se kure sama de bia no kitwa bi se ko de nipadua nim pe obenya ayemtim boatma herbal mixer e wo ho ma wo nti no uni suro bia biem etu ayemtim ase ena wo ho so na wo sisiyade ade ba kwa ya na yenim obi wo sisiyade che watena ase na waka che wafia eya sika yetena ase wo so na dane asem nti no de bia na ya ayem hihie usisi so ya wo ya beda tena ase wo be yeden ya da wo be den kra ya adwuma nti mesel boatma herbal mixer e wo ho e ma wo ma wo sanka bia bibia no no bi na mema so a mpomagro ya na munya ade wo se wiase de be ma nya na nije oba so be nya na nije ni nyina no eye mpomagro na ye be ma na waware oba tobom kama dadem na adwuma ntimi nkoso de bia na ato na sesem mesel ani wo wahu na enye se eka entumi nkasa pe boatma herbal mixer unonomo a ema wo be ma ye na ewie mu die ema wo ye be ma abibi oba so anopa na ye anije won kasa be ma so wonya anije bi wo satisfaction bi e wo kuma sanse wotumi ama adiagro ama oba no nani age oba no ne ho ato no eye boatma herbal mixer ene ye de ema wo watinka ne kofom so yo ba na so ye be ma atinka no eni ho no ma wokunu kura ba ho a na atwetwe ho ena me de mabre ena me de mini mudum ne nyina ne se atinka na wo se wonya na wo wura ba ho a na sa wo yire ba ho a manigye no akoso no sa atinka no eni ho na wo ya baba wa wasisu na woni atinka wodi mfie aduana ya aduonu ma ebeda asen entina se emane ha we no eye bibiduro yen haban mani nubna ene yakeka bom edi aye boatma herbal mixer iti eje wana eje wo saw yade na saw yade ma watinka na gina so a na ma atinka no agina iti menu aba menu abema sa wo libido watinka no ekofom a ma sanka boatma herbal mixer no mame na atinka no ensori na ma nigye emra aware sa nigye no enimu a de bia na obi buafu be ma buafu a na oba buafu entokwanko a bomoden me kanfo golden herbal mixer ene boatma herbal mixer achew anopai ese ma sanka bi na ensiesie wo ye no ne de ye wo mia bebre no a na ye ko malama ono aboko store no mala market ono aboko store ati ho ye ma me ye doctor e wo ho ma enuro no bebre ye de aba ye mienu ukwa ye golden herbal mixer wudi tu malaria na se na boatma herbal mixer wudi tu ayemtim ene sisi yade no ene waten kan kofom no wudi tu ase baby bia be ka se ye herbal shop chemical shop anasa pharmacy no ukwa ubenya ye nre bia to eye GH Herbal ene wo mode aba na okan hyi ewo enkran ha sen na naboache Herbal wokọ ho so obenya repass venture ena Halos Herbal ewo nyina no ubenya enre bia to sanso ena takrade AA mensa ewo ho no ma ukwa dodo bia ope ubenya ato Kofodua so Gapsin Pharmacy ena Beno Pharmacy ena enkokoya Hillside Pharmacy Owuskobi Pharmacy kokọ ubenya bi ewo ho no ma to ko dan so a eye ochiniba chemical ye wo bi ewo ho no mo bomoden ma osanka dupa ba malaria dro na usan golden herbal ho wato ho atwene adura ye adwuma sanso fele umoja ye wo no malaria dro wi ensanso ko no moja dro eno ani go ye golden herbal mixture ye numbers no eye 0243 173388 0243 173388 and 0509 585596 0509 585596 Pomodin Fred GH Herbal na yeni kobo wonti na ye wo ho adupa de eno a ani GH Herbal golden herbal mixer na boatma herbal mixer afia na mi shraw yada say papa anti golden Herbal Center 4 na wote abna poko a enka nti nro no ewo adwaman so kope bi nenom se yesisi yade se malaria wonu bi a ebeboa wo
Yeguso aye kai wo se Kompu Ghana Black Friday no so aba be shemu aka ho. Na se Kompu Ghana no afi wo mu ne yewie pa nti se wo pe electronic gadget bia bi se ye Samsung, LG, TCL, HP, Nasco, Dell, Tecno, Infinix, Itel. Any bi bia bi no obowura mu Kompu Ghana Black Friday wo ko hono mukra de boni atete so say ya TV or laptops, mobile phones, fridges, freezers, home theaters, any bebre Friday Shannon song na afi won so kopɛ wo de na de ani ka wo Kompu Ghana ho ne se wo bawuram na wakoto ade no ye be say bisa questions bi wo cha gifts cash from 2000 ekwa wo mpɛ na opede wo twa nko ade a ubenya bi branches ne 16 ewo mayimo na all major shop malls Spinters Osuni East Legon so one more di sajuma ne bi wo ho nti Kompu Ghana branches bia no bowura mu wo ho fra 0302752020 0302752020 na woni Kompu Ghana fo so eni eye enkomo de edu so no me enkomra mambo atema aye krado ahosepetwa so na owia ebesa atena se